नमस्कार सांगमाने जय जगन्नाथ ओ त्रिप्लेसी ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तरफरु एक बड़ निजुक्ति आसी सारी एथिरे देखिले एठारे तुमको 500 रु अधिक पदवी गुड़ी को निजुक्ति आसी सारी एहाकू कौनसी ग्रेजुएशन दरकार नहीं केवल मात्र +2 पास करथिले एहाकू तमे आवेदन करि परिबे बोथ मेल एवं फीमेल एहाकू अप्लाई करि परिबे गोटे मात्र ही एग्जाम रहिबो कौनसी ऑनलाइन फीस पे करबा दरकार नहीं यह सरकार परमानेंट चाकरी रहिबो एही जॉब रे लेवल 5 सैलरी रहिबो तुम हाथ को प्राय नाय माने केते सैलरी आसी कोन एही वीडियो रे देखिबा निश्चय शेष पर्यंत देखंतु चलंतु देखि नेबा एहार एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज लिमिट सैलरी एवं इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स गुडी को कोन कोन दरकार तुम एठारे देखिपारुथुबो ओ त्रिप्लेसी लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2026 डिटेल्स बोली एहाकू ऑर्गेनाइज करूछंती ओ त्रिप्लेसी ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन टाइप ऑफ जॉब विषय आसिले एहा गोटे परमानेंट जॉब रहिबो माने सरकारंको परमानेंट जॉब रहिबो कौनसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिक रे नुहे एवं कैटेगरी को देखिले ओडिशा गवर्नमेंट जॉब यह गोटे ओडिशार परमानेंट जॉब ओडिशा गवर्नमेंट जॉब से कौन सी लेट करन वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं अप्लाई करने को रेडी हुअंतु एठारे तुम देखिले नेम ऑफ द पोस्ट लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर माने पशुपालन विभाग रे तुमको चाकरी रहिबो एवं एप्लिकेशन मोड विषय को आसिले तुम एहाकू ऑनलाइन रे ही आवेदन करि परिबे ऑफलाइन रे नुह ऑनलाइन रे ही आवेदन करि परिबे चलंतु तळकु देखिनेले एहाकू तुम देखिबो हु कैन अप्लाई ऑल ओडिशा कैंडिडेट्स ओडिशार प्रत्येक पिला एहाकू अप्लाई करि परिबे प्लेस ऑफ पोस्टिंग विषय को आसिले तुमको ओडिशा रे ही पोस्टिंग रहिबो ओडिशा पिला अप्लाई करि परिबे तुमको ओडिशा रे ही पोस्टिंग रहिबो तुम कौनसी टेंशन पड़िबा दरकार नहीं तुमर अदृष्ट भल थिले तुम पाख गाँव मध्य तुमको पोस्टिंग मिल पारे तुम निज जिल्लार मध्य तुमको पोस्टिंग हो पारे प्राय ओडिशा रे थिबा 30 टी जिल्ला को एही नोटिफिकेशन टी रिलीज हो सारी एठारे तुम देखि पारुथबो लास्ट डेट अवेलेबल सोन बोली एठारे आमे देखि पारुथबो जेंडर विषय को आसिले बोथ मेल एवं फीमेल माने एहाकू मेल कैंडिडेट्स फीमेल कैंडिडेट्स पुओ माने झियो माने दुई जण ही एही नोटिफिकेशन को अप्लाई करि परिबे देखि नेबा एहार एलिजिबिलिटी क्राइटेरियास गुडिको एठारे तुम देखिले एजुकेशन क्वालिफिकेशन विषय रे देखिबा कैंडिडेट शुड हैव पास्ड +2 हायर सेकेंडरी साइंस और वोकेशनल कोर्स इन एनिमल हस्बेंडरी डायरी पोल्ट्री मीट टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी माने तमे एही जॉब को अप्लाई करिबार अछि माने तम पाखरे +2 सर्टिफिकेट थिले मात्र ही सॉरी एठारे तुमको थिबा गोटे प्रॉब्लम कोन माने +2 तमे साइंस रे करथिबा दरकार आर्ट्स रे किंबा कॉमर्स रे किंबा करथिले तमे एही जॉब को अप्लाई करि परिबे नै तुमको एही जॉब को अप्लाई करिबार अछि माने +2 साइंस रे करथिबा दरकार आर्ट्स रे और कॉमर्स रे करथिले तुम एही जॉब को अप्लाई करि परिबोनी एवं और वोकेशनल कोर्स इन एठार तुम देखि पारुथबा ऑप्शंस गुडी करे सेथिर कायरल मध्य तुम वोकेशनल कोर्स करथिले एही जॉब को तुम अप्लाई करि परिबो चलंतु देखि नेबा एहार वैकेंसी डिटेल गुडी को लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर रे प्राय नै माने 505 टी पदवी गुडी को पई नियुक्ति आसी सारछि 505 पोस्ट गुडी को एहारे अछि एठार देखिबा चलंतु एज लिमिट देखिले मिनिमम तुमको 18 वर्ष थिबा दरकार मैक्सिमम 38 वर्ष एठारे गवर्नमेंट रूल प्रकार ओबीसी कैटेगरी को 3 इयर्स एससी एसटी पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स को 5 इयर्स एक्स सर्विसमैन को 5 इयर्स एवं पीडब्ल्यूडी प्लस एससी और एसटी हेतिले 15 वर्ष एज रिलैक्सेशन माने तुम पड़ी +2 सर्टिफिकेट साइंस रे थाई कि तुमर एज
38 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲେ ତମେ ଏହି ଜବ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ତମକୁ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଥିବ, ସାର୍ ମୋ ପାଖେ +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସାଇନ୍ସରେ କରିଛି ଏବଂ ମୋର ଏଜ୍ 38 ବର୍ଷଠୁ ଅଧିକ ଅଛି, ମାନେ ତମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜବ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ତମେ ଯଦି OBC କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ହେଇଥିଲେ ତମକୁ 3 ଇୟର୍ସ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍, ମାନେ 38 ପ୍ଲସ୍ 3, ତମକୁ ଏଠାରେ ଦେଖିଲେ 41 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମର ବୟସ ଯଦି OBC କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ହେଇକି ତମ ବୟସ ଯଦି 41 ବର୍ଷ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜବ୍କୁ ତମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ଏବଂ ତମେ ଯଦି SC ଅର୍ ST ଅର୍ PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ହେଇଥିଲେ ତମର ବୟସ ତମେ ପାଖାପାଖି 43 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତମେ ଏହି ଜବ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ଏବଂ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନକୁ 5 ଇୟର୍ସ ଅର୍ PWD ପ୍ଲସ୍ SC ଅର୍ ST ହେଇଥିଲେ ତମକୁ 15 ବର୍ଷ, ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ତମେ କେତେ ବର୍ଷ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତମେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ଏବଂ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏହାର ସାଲାରୀ। ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରର ବେସିକ୍ ପେ ହେଉଛି 21,700 ଟଙ୍କା। ଏଥିରେ ତୁମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଲେଭେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହେବ। ସେହି ଏଲେଭେନ୍ସ ସବୁ ମିଶି ତୁମ ହାତକୁ ଇନହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଲାରୀ ପ୍ରାୟ ନାହିଁ, ମାନେ 35,000 ଟୁ 40,000 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ମିଳିବା ଅବକାଶ ଅଧିକ ଥାଏ। ତାହା ବଢ଼ି 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 ତୁମକୁ 69,100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହିଁ ତୁମର ଇନହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଲାରୀ 35,000 ଟୁ 40,000 ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏଲେଭେନ୍ସ ସବୁ ମିଶିକି ତୁମ ହାତକୁ ଆସିବ। ଏହା ହେଉଛି ଲେଭେଲ୍ 5 ସାଲାରୀ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଜବ୍କୁ କୌଣସି କିଏ ମଧ୍ୟ ମିସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏହାର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଏଠାରେ ତୁମେ ଦେଖିଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ରହିବ। ତୁମକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିବ। ସେହି ଏକ୍ଜାମ୍ ତୁମେ କ୍ଲିୟର କରିବା ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଫିଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ, ଥର୍ଡ଼ ୱାନ୍ ହେଲା ଫିଜିକାଲ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟରେ ହେଉଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍। ଏହି 4ଟି ଷ୍ଟେଜ୍ ଯଦି ତୁମେ କ୍ଲିୟର କରିଲ, ମାନେ 5th ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ତୁମ ହାତକୁ ଜବ୍ ହିଁ ରହିବ। ଏବଂ ଏଠାରେ ଦେଖିଲେ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସକୁ ଫ୍ରି ରହିବ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ। EWS କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। OBC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ମାଗଣାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। PhD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ମାଗଣାରେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏବଂ SC ଅର୍ ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏହାର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିବାର ଅଛି, ମାନେ କୌଣସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଏଠାରେ ଦେଖିବା। ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ତୁମକୁ ଦରକାର ହେଲା +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ତୁମକୁ ଦରକାର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଏବଂ ଥର୍ଡ଼ରେ ତୁମକୁ ଦରକାର 2ଟି କଲର୍ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକ। ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦରକାର, ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର, କ୍ୟାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର। ତୁମର କୌଣସି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏହାକୁ ଆଟାଚ୍ କରି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏହାର ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡେଟ୍। ଏହା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ସୁନ୍ ବୋଲି ଦିଆଯାଇଛି। ଅତି ଜଲ୍ଦିରେ ହିଁ ଏହାର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବି। ସେହି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନ ମିସ୍ ହେବାର ଅଛି, ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଜି ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ସୁନ୍ ବୋଲି ଅଛି। ଅତି ଜଲ୍ଦିରେ ହିଁ ଆଙ୍କେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବେ। ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଲା ମାତ୍ର ହିଁ ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ କେମିତି ରହିବ, କେତେ ମାର୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିବ, ଫିଜିକାଲ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ କେତେ ରହିବ, ହାଇଟ୍ କେତେ ରହିବାର ଅଛି, ଏହା ସବୁ ଇନ୍ ଡିଟେଲରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସରକାର ରିଲିଜ୍ କରିଥିବା ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିସ୍କୁ। ତୁମେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସୋଶାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପାୱରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପର୍ସନ୍ସ ୱିଥ୍ ଡିସେବିଲିଟିସ୍। ଏଠାରେ ତୁମେ ଡେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, 4 ତାରିଖ ମେ ମାସ 2026ରେ ଏହି ନୋଟିସଟି ଅଫିସିଆଲରେ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ତୁମେ ତଳେ ଦେଖିଲେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଅଫ୍ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଇଜ୍ 2,666। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ 2023ରେ ହିଁ ଏହି ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରର ନୋଟିଫିକେସନଟି ବାହାରିଥିଲା। ଆଫ୍ଟର 3 ଇୟର୍ସ, 3 ବର୍ଷ ପରେ
एथर ही ଏହି ନୋଟିଫିକେସନଟି ଆଉଟ୍ ହୋଇସାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ କିଏ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତଳେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଖିଲେ 505 505 ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକକୁ ନୋଟିଫିକେସନଟି ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇଛି। 20 ପୋଷ୍ଟ ଫର୍ PWDS 20 ପୋଷ୍ଟଟି PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସକୁ ଆଲଟ୍ କରାଯାଇଛି। ତଳେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ୱାର୍କିଂ କଣ୍ଡିସନ ଏବଂ ନେଚର ଅଫ୍ ୱାର୍କ ପରଫର୍ମଡ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲ ମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ଏକ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସହିତ ତମ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଯିବି। ସେହି ଭିଡ଼ିଓ ନ ମିସ୍ ହେବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ସ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।